Om Swastiastu. Idedane pemiarsa sanedahat uang yang titiang. Pengayu bagia turang titiang majeng ring ide sang yang widiwasa. Duaning sangkaning asung kerte warugrahan ide. Titiang nyaman swija preside muali malih kecunduk ring channel YouTube Indek Pepelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Idade sane dahat uang yang titiang. Ini bantang wicara sane atur ningayang titiang ringgalahi sane becek puniki memurde eling utawi ngupo pira bahasa ibu kramo Bali. Idade sane dahat uang yang titiang. Yening maosang bahasa ibu kabaos bahasa sane kepertama kepireng oleh sang meraga rari oleh alit-alit dui saking cangkem utawi lamben ibun nyani. Anu punika iraga sane mijil mas ring jagat Bali medui bahasa ibu nenten lian bahasa Bali. Sapunapi laris iraga pinaka krama Bali berarti sentana jagat Bali patut ngupo pira miara bahasa ibu punika. Idedani inik uratian pemerintah jagat Bali para nayaka praja jagat Bali ring kawentenan bahasa aksara miwah sastra Bali sampun mekanten becik pisan. Du warsa siu 900 sieu dasok kali wenten Perda Bali nomor 3 inik pembinaan bahasa dan sastra Bali. Dari ngelantur selanturipun bahasa miwah sastra Bali ngeranjing pinaka muatan lokal pepelajaran utawi mata pelajaran bahasa Bali saking tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Ngelantur selanturipun malih do gonyang ganjing kurikulum kalih tali 13 Mas Pergub Bali nomor kalih dase warsa kalih tali 13 ini sapunapi mangga mewali bahasa Bali pinaka bidang studi sane keranjingan ring sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar miwah menengah. Idelani selanturnya nih do warsa kali tali pelekutus mas malih Perda Bali nomor siki warsa kali tali pelekutus ini pembinaan bahasa aksara dan sastra Bali malih ngelantur Mas Pergub Bali nomor ulung dasa warsa kali tali pelekutus ini pelindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali. Sejaba punika Pemda Bali talar medalang Perda Bali nomor 7 dasa sieu warsa kali tali pelekutus ini ngewigunayan busana adat Bali. Naris meiketan ring busana adat yening sampun warespati purnamo tilem me busana adat pastike kedulure nanduk me basa Bali. Antuk unika rahina warespati purnamo miwah tilem kepatutan mebusano adat manut Pergub Bali nomor 7 dasa sieu raris patut mebasa Bali manut Pergub Bali nomor 8 dasa warsa kali tali pelekutus. Ngawit punika taler warsa kali tali 19 rawuh mangkin selanturipun setunggil wulan Februari kelaksanaan paridabdab bulan bahasa Bali saking tanggal siki rauh ke ulu likur bulan Februari ngebek medaging paridabdab lomba-lomba miketan ring nyastra Bali
saking tingkat provinsi Bali, tingkat kabupaten kota, kecamatan-kecamatan rauh ke desa-desa pekeraman. Sapunika sampun becik paridabdab naya kepraja jagat Bali nitenin ngupo pira indik bahasa aksara miwah sastra Bali. Nah itu dani maiketan doris ring ngupo pira bahasa ibu pinaka pengelantur nangun sat kertih loko Bali pisi bangunan jagat Bali ngupo pira nyuciang alam Bali jagat Bali saha sedagingipun sapunapi yening kramo Bali ning ngelaliang bahasa ibun nyane sapunika puniki sane patut kepikayunin mana titiang nyiring selami alit-alite kantun ring jeroan suwang-suwang ring paumahan ring jero ring puri ring griya mangda tetep dumun nganggen bahasa Bali utaminipun atur titiang majang ring ibu-ibu PKK sane wawu meduwe rare meduwe alit-alit sampunan uju-uju saking wawu mas anake alit sampun keajak utawi keajahin me bahasa Indonesia kewanten napi malih wenten ton titiang kramo Baline duaning reramannyane pinake gaib guru rupakannya nih mekario ring hotel merasa dangan ngeredah jinah handuk bahasa Inggris bahasa Korea bahasa Jepang saking wawu mas anak alit sampun wantah mau bahasa Inggris kemana hantu ditiang puniki nenten manut nenten becik napi mawinan duane ngiraga sampun percaya pisan muwing jagat Bali metumpu ring sektor pariwisata budaya yening budaya Bali ne rerep janten pariwisata Bali ne jagi rerep mangdo nenten rerep budaya Bali ne akah budaya Bali ne aksara basa miwah sastra Bali patut kaupo pira sareng sami ngiring gitu dan semeton sareng sami ngiring ibu-ibu duaning wenten basa ibu basa sane kepertamo kepireng oleh anak alit saking ibun nyane basa ibun kramo Bali wantah basa Bali yening sampun ring jeroan sewang-sewang tetep membahasa Bali riyin nenten jesangkaning punika alit-alite nenten jagi waget mau bahasa Indonesia duaning ngawit masuk PAUD TK, SD, SMP miwah selantunipun tetep akeh pisan mau bahasa Indonesia nenten jagi rered nenten jagi ngicalang kewagedan alit-alite mau bahasa Indonesia yening sekantun ring kulawarga kayun kantun urati ring bahasa ibu bahasa Bali punika ngiring margian atosipun iraga pinaka kramo Bali mangga eling presiden ngenahang angge ri tepengan sapunapi mau baos yening mau baos ring adat budaya Bali agama Hindu patutnya nih mau bahasa Bali nggih raris ri kalau anak alit sampun ngeranjing ke SD SMP SMA boleh raris pelajaran bahasa Bali boleh buku paket bahasa Bali LKS bahasa Bali yening ring jeroan nenten nahanan mau bahasa Bali jantan alit-alit duwe jagi nemuan pekewuh ical bekel ni asiki ini kewagedan mau bahasa Bali semalih bapak ibu guru sane ngajain alit-alit ring TK ring SD miwah selanturipun guru-gurune mewah ngajain duaning alit-alit duwi nenten nahanan saking alit mau bahasa Bali gasiki nomor kali benjangan alit-alit duwe disampun runi do truni ngeranjing pinake kramo seko truna yening nenten midep mau bahasa Bali duaning seko truna punika organisasi anak Banjar Adat
Rikala parum patut mabusano adat manut pergu Bali pitung dasa sia. Raris rikala parum taler patut mau basa Bali riantuk manut pergo Bali ulung dasa warsa kali tali pelekutus drika jadi alit-aliti pedalem nenten midep mau basa Bali malih asiki raris benyang dari sampun memargian kauripan grehasta asramo ngeranjing pinake keramo Banyaradat ngeranjing pinake keramo desa adat keramo Subak patut mau basa Bali napi malih upami boleh giliran dados kelian sapunapian jadi nenten mau bekal basa Bali sapunika itu dane sanedahat uang yang titian artosipun iraga pinaka keramo Bali mangga tetep bangga pinaka keramo Bali patut mau basa Bali dumun bahasa ibu radis nomor kalih bahasa nasional sane keping 3 bahasa asing. Bahasa asing manut pebuatan. Jadi kuliah S2 mangga lulus tupel bahasa Inggris. Kuliah program doktor patut lulus tupel bahasa Inggris. Dadosipun bahasa asing puniki taler perlu membuat pisan pemekasnya bahasa Inggris. Sakewanten nenten perlu ring kula warga sami mau bahasa Inggris kewanten. Mangga nenten iraga keramo timur ke barat-baratan dados ke barat birit itu dan sanewang yang titiang purun titiang ngojah kadiasa punika tetujuan titiang utama pisan ngiring rembo sareng nggih rembo sokong nangun sat ketih loko Bali nyuciang alam Bali saha sedagingipun melarapan eling ring jati anggo pinaka keramo Bali ring keluarga mebasa Bali ring forum resmi kedinasan membahasa Indonesia yening dados pemandu wisata makare ring hotel durus membahasa asing itu dane sanedahat uang yang titiang kadiasa punika tertitiang maiketan ring ngiring sareng sami ngupopira bahasa ibu keramo Bali inggih punika bahasa Bali selanturnyane kewawakin inik aksara Bali seluwir papan nama ring sejebak jagat Bali nganggen aksara Bali utawi medui aksara bedur nyane aksara Bali ring sorjane huruf Latin inggih raris inik susastra Bali ngiring punika sareng sami taler nenten kelalian duaning susastra Bali akeh medaging tuntunan karakter wangse Presiden mah karakter alit-aliti sane kaon mendados becik kebenyang pungkur dados putra suputra sadu gunawan iya itu dane ampura langkung atur dijang ningannya utawi kirang tidak munas agung pengampura matur suksuma majang ring uratian itu dane puputan dijang untuk para mosan